थासिगी तरा द पांथोकिबा रैली गा मरी लेना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ना फोंदोकिबा वफमदा कुकी एनपी मणिपुरना यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना केएनएमडी ZRA गा रैली गा मरी लेना दे हाइना फोंदोरकले लैंगाकना यू लीगलाइज तौबगी मायोक्ता कादाना लेप्तना खोंजंग संगसिली मैरा पाइबी सिंगना मणिपुर की दमक लौखिबा थौदांग कया करिसु थौइदबा अमदी अरेमबदा ताहनबने हाइना नुपी समाज की रमनीना फोंदोक्श्रै सेंजा थुमजा यावना लेंगाकी अथिंगबा मरक्ता थबक तौरुबा अमदी लेंगाकी लमदा सेमदोक सेमजिन तौरुबा मियोय मंगा फादुना पुलिस कस्टडी दा रिमांड लौथक्श्रै आइन थिंख्रबला लोलो PLA ओवरग्राउंड ने हाइबा मियोय अहुम बॉम अमदी नोंगमैगा कोनना थौबाल पुलिसना फागतपा ngamkhre खुरुमजरी IS न्यूज की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबा पुमनमकपो तरामना ओक्सरी COVID-19 दगी ngakthoknaba khuttoina hambiyo hand sanitizer siznabio mask upiyo phitaru ke distance thambiyo yarbe makha vaccine dosuna kapthokpiyo section manapumna maki yaiphabane haujik mapungoi ba pau pizare थासिगी तांग तरादा मणिपुर की मरु ओइना चुराचानपुर तेंगनौपल अमदी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादा कुकी सिंगना चटखिबा मियामगी रैली अजुगा इलीगल इमिग्रेंट सिंग सरुक याकी हाबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन गे वफम अदुबो कुकी इनपी मणिपुर के IM ना अकन ममोंगदा यानिंगदबा फोंदोरकले कुकी इनपी मणिपुर की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी जंगहाउलन हाउकिपना पांथोकिबा रैली अदुगा मरी लेना ngasi thokpa cherol amana kangpokpida rally ka mari lena thokiba irang adu maru oina duty takhiba police commando singe ngakchau thekpa thawong aduna thokhanbani numit aduda mathau takhiba special commando gi in charge na khongjangda saruk yakhibi nupi singda kaihenba thawong zathakiba video record ta leire पुलिस ना कापखिबा त्यागे सेलम अमदे नोंमै मरुना मियोय कुन हेना सोहंदुना इंगना चिकना पांथोकपा रैली अदुदा अकाइबे पिखि हाइना सेरोल अदुना बल्ली पांथोकिबा रैली अदुगा मरी लेना हलगा लेंगा का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौदुना सेंटर अमदे मणिपुर लेंगा का पुन्ना वरी सनरिबा लालोलोब KNA अमदि ZRA गा वरी सनबा तोकले हारिबा असे करिगोंबा हिरम अमतदा मरी लेना दे असेंबदे ट्राइबल सिंगे इशू असे नाथैबा याननबा होटनबनि हाइन मराल सिरकले लोइनना चीफ मिनिस्टर नोंथमन बिरेनगी वफमबो अकन ममोंगदा यानिंगदबा फोंदोरकले आइन यादबा ममोंगदा CRPC की सेक्शन 144 थमजिंदुना कुकी सिंगे हक नमथनबा सिनबनि हाइनसु फोंदोरकपगा लोइनना स्टेट असिगी लेंगाक असिना लो लैतबा लेंगाक अमा चलाइबगा लोइनना कांगलुप नाइबा लेंगाक नि हाइरे कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोगी सेप्टेम्बर कुंदा फमकिबा मणिपुर लेंगा के कैबिनेट मिफम मना मणिपुर की मफम खरदगी यु सुंगबा योनबगी लेरंबा अथिंगबा लौथोकिबा वारेप अदु हंदोकदबनि हाइदुना कोलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल कदा अमदि लमदमसिगी तोंगान तोंगानबा इमालुप सिंगना चथरकपा डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग सिंगे सरुगो मोइनंगासे नॉर्थ इम्फाल यूथ ओरिएंट क्लब नियो ग्राउंड थांगमैबन हिजम लेकाइदा मियामना वकत मिफम पांथोक्श्रे वकत मिफम अदु ऑल मणिपुर वुमेन्स सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज नुपी समाज हिजम लेकाई वुमेन्स डेवलपमेंट एसोसिएशन थांगमैबन हिजम लेकाई अमसुंग कदागा पुन्ना कुसमनदुना पांथोकी तरोमदुदा सरुक याकिबी रमनी प्रेसिडेंट नुपी समाजना फोंदोकिबदा निसाबंदगे लेकाई लेकाईदा मैरा पाइबी थोरक्की मतम अदुदा इनखलकलिबा नहारोल अमदि मयुम पालबा नुपासिंगना निसागी इपाक्ता ताउदुना मणिपुर असी लुप्तुना लैखिबदगे कन्ननबा होटनबा अमदि खुटलाई पाइबा सिपाहीसिंगे मियोट मिनैदगे लांथेंगनदुना इमा मैरा पाइबीसिंगना ngasi फावबा लाक्ले मसे मणिपुर गवर्नमेंटना इकाई खुमनफम थोई मरम अदुना यू लीगलाइजेशन तौगनी अमदि अफबा यू पिथक्कनी हाइना मणिपुर मियामदा फोंगना लाउथोकपा असी नुपी मयाम अमदि
meira paibi singna Manipur gi damak thaudang kaya lokhiba adu karisu thawoidaba amadi aremba tahanbani mamau ibi kaya na jahi kaya ahing nungthil khaktana lambi sorokta yarektuna Manipur gi naha kaya kanduna lakhibani maram aduna you legalize Tauthokani hairibase yaba sukngam ngamloi masigi mahutta chapsaba Manipur ga chanaba akanba act ama oina sembiduna yu amade makhal khuding makki nisa ase maru phangna muthat piyu yu phongna sungba yonba ase sungya yaba ngamloi amade sarkarna yu aphaba pithakani haijarabasu madu aikhoi thajaba ngamloi yu na phaduna kayam phagadabano yu thakpana harol sing lambi sorokta taduna leinare masi aikhoi yengba ngamdre yu na manghali basi masa khak natana imung manung macha masu kaya amasu manghali nupi de chathaba miot minai kaya asi ayambana yu season naraga chathabana ayambane yu thingna asuk yamna chaitheng phanglaba asida yu amuk phongna songba madi yonba yaragade khunai asi kari oigane lengak na loriba ware basi handokpi yu haiki Manipur you legalize tauba. Cabinet Jawarib. Cabinet Jawarib. Nisagi pagdagi sasagi punsi. Nisagi pagdagi sasagi punsi. Lekashi da drug saba yonba. Lekashi da youth hakpa yonba. Nupi na youth hakpa. Nupi na youth hakpa. Porompat ki hana sub registrar Oramba S ibom sana mahaki staff kharaga manaraga lamgi pata ani gibdita register toram lahaiba Imphal East District additional deputy commissioner Samit Ahmed Aiba serol oina Porompat police ta tharakpagi matung ina ngarang Thobal District Khongjom police station gi manungsana laiba langathel moirang laikai deki S ibomsa sahi humpuni toy apokpa lekhidraba S maipak amade Imphal East ke wangkhai konsam laikai degi contract pam Menti sahi yang kai mapan mapuroi ba maibam Dilip ani ngarang Porompat police na fagat khrei police tagi phangba pawgi matung ina makhoi ani gi mathakta MLR and LR Act 1960 gi makhada thijinna ba FIR ma panduna case ma lokhat khre haidi ain gi matung ina makhoi animak mari leina ba court ta puthoklaba matung nimit mangani police custody da remand lokthana ba police na court ta haijabada thasigi tang tarahum doi fawba nimit humne remand lokthabada ayaba bikre haidi Nakalamaramda additional deputy commissioner Imphal East Samim Ahmed na hangang police ki osida thasigi tang tarada government ke land record semdok sadok paga mari lenana tawrokpa complain bagi matung ina hangang police na mioi ahum phagat khrei phagalaba mioi sing adudi hanage hangang ge SDC ka klong pauna bazar dagi Z singlen sana kabui sahi yangkai matoi apokpa lekhidraba Z yaima kabui hanage hangang ge circle mandal moirang them sana tomba sahi ni funipal apokpa noyon moirang them leifam khurai jai thabi lekai amadi hanage hangang ge circle mandal lesang them Biswanath sahi ni funipal apokpa L salam leifam khongam pat mayai lekai ni haidi Logi matung ina makhoi ahongi mathakta FIR ma panduna case ma lokat ki bugal loina ngarang Imphal East ki deputy magistrate ke mamang da puthoklaba matung thasigi tang tara manga fawba nimit mangani police custody da remand lokthak shre haidi Thobal District Police ki SP Zogasandra Hobizam Giliching Makada additional SP o Wangkhomba Amadi OC CDO Thobal ke Nitaranjan Singh Anina Luchingba 16th Assam Rifles ke personnel Singh Yauba Kangbo Amanangarang Aina Tinkrabala Lolup PLA ge overground worker ni haiba miyoi ahum kakwa namairakpam lekai degi fagat pangam khrei Parabasing adudi kakwana merakpam laikai beni leraktagi e ibomcha singi machanupa ani ayakpam Rabi Singh alias Rabi Chahinifu amadi ayakpam Kumarjit Singh Chahinifu taru amasong Konjengbam Avinash Singh alias Ibungo Chahi Kunmari apokpa ke inaucha Singh leifam Imphal West District manungsana leiba Lairenjam awang laikai degi ni haidi makhoi ahomdagi police na mobile phone ani China na saba hand grenade ama Beretta 9mm pistol amagaloina magazine ani police na fagat pangam khi makhoi ahumak PLA ge major ni haiba ayakpam Dhamen Singh alias Brojen alias Thawan Jawgi makhada thabak tawbani haiba
खंबगा लोइनना अयकपम धमेन एलाइस थवानजाव एलाइस ब्रोजन हारिबा मिसक असी अवी एलाइस रबी अमदी अयकपम कुमारजित सिंगी मयामनि हाइरि मखोय अहुमक फारबा पोटलम सिंगल लोइनना मखाताबा आइनगी ओबा थबक लौखटननाबा सिंगजमई पुलिस ता सिनख्रे हाइना पुलिस तगी फंगबा पाव मन हाइरि Annual ita khunayamada nupinupa thong manahanbada mama mapa oibasingi achoba thaudang lei masigi damak phangpham thokpa hak sing pirak bangai gadaba nate isana hotnaduna lawgadabani haina wangkhai kendrage MLA thangjam Arun Kumarna phongtokre ngasi International Women's Day ga mari lenana ita Northeast Women's Network na sinduna North e osida laiba Hotel Imphal ge sangai hol da pangthokiba thorum amada athoibe mithunglen oina saru yaraduna wafamasi MLA na phongdokibani Thoromaduda All Manipur Kanba Imalup ki General Secretary Wahangbam Luang Lai Machanu Hana Minister Oirambi Eke Miraba Yauna Tongan Tongan ba Maru Oiba Myoy Sing Saruk Yaki Bagaloinana Tongan Tongan Hiramda Masak Nairaba Lamdam Asigi Myoy Kunma Thoida Ahom Suba Ita Manipur Women of Substance Award 2023 Sukusinaduna Ikai Kumnaki MLTS Arun Kumarna Makataraduna Kunai Asida Nupi Obising Lodiba Taudang Asi Singthaningai ni Nupa Nupi Kaidoktuna Ketnabagit Tamliba Mityang Asi Kamdona Karai Dagi Oirakpono Habadu Mayek Sengna Nainaba Mathau Tai Kunai Amada Nupa Nupi Thong Manahanaba Hotnabada Mama Mapa Oibasingi Taudang Sauna Lay Nupa Nupi Ketnabaletana Chap Manaba Mityang da Uhanbangam Dabagi Damag Mapa mama oibasingna macha masu singda wakhal loksing piba tangai fade khunai asida nupi singna tongan tongan ba hiram singda lawriba thaudang asi mayek sengna khanglaba khaktada khetnaba leiriba mityeng asi kopangam gani haiki Jojo officers may among female to Shiore. Moina Masana, Magi Lady quality to Magi Lady Pamduna, Adumagi Hakto, Hangzera Kunemasi, when Nipan, Peter get the Yagadanate, I is a qualified work and I is trying to fill the success or a country, Huxia Pangadaneva. Reservation in Matanga Happy with Omudu, reservation at the Toraga, Equisi, Paradra, Habishoki, Hungway, Hungway, other Sumo Mams of Kanan in a buggy, Yam Murueva, Konama lady, other Equisi, Tiny Digahona, history comes up saying Equisi going to read, Equisi. Bilsinga Nupila Mutamda Nupila and Tayana Kokidonta Nupika Tiginataba, a quick society, a quick Samal Hidonta, Landing Lagibamando, Doom the Soy, nice to Domini. Nungsinaba nupiga Zaksana Basatkraga Mihatina Hatpikraba Kwakaitel Konzeng Awang Lekaidegi Akoizam Nonganba Elias Aging Misigamari Lenana Semkiba JSC Imung Manung Amadi Lamdam Asigi Tongan Tonganba Maira Pai Bilup Singi Mihutsinga Ngarang Sub Minister N Biren Unaduna Warisana Kre Warisanaba Aduda JSC ki Maikaidegi Tongan Tonganba Dabi Sing Yauba Memorandum Amasu Sub Minister da Bisinki Memorandum Aduda Mihat Aduda Senariba Mioy Sing Tha Asigi Taramanga Fabagi Manungda Faduna Logi Obezerak Bigadabani Mihat Aduga Mari Lenana Hauzik Police na Faduna Zelda Tamliba Sonia Toksom Amade Moses Gonmai Bel Piba Yaroi Kasasi NIA Natraga CBI de Sinau Mihat Asida Senariba Hauzik Pabangam Driba Stephen Dangmai Lengakna Gas Reward Kaloinana Wanted Oina Lengakna Lauto Habenesing Mawafam Sing Yauri Laikhidraba Akoizam Nonganba Eliach Agingi Apopi Mama Akoizam Ombi Santibalana Sub Minister Gi Pokning Sing Siladuna Case Adu NIA da Sinabi na basu taksin ki JSC amadi mung manungi maikai dege thamlaki baw afam sing adu taraba matungda Sub Minister na misi asida January basing Pagan Nabagidamak Housing Investigation Kana Sangsili Amadi Makatana Matautaba Legal Procedure Sing Lokatuna Atsumba Wayel Fangana Baso Hanari JSC Amadi Imung Manungi Apambagi Matung ina case asi NI Eda Sinarabasu Sinagani Haina Tazaba Pibagaloinana Sub Minister Masana JSC ki Maikai de Pisin Kiba Memorandum Aduda Aibo Oinasu Tazaba Piki Sub Minister ga Unaruraba Matung Sub Minister ge Getta Paumisinga Unabada Laikhidraba Akoizam Nonganba Elias Agingi Apokpi Mama Akoizam Ombi Santibalana Haikibada Atubada Mihat Asigi Atumo Wayel Zatabiu Sub Minister Gi Maikai de Kisu Kasasi NI Eda Sinaragani Habige Tazaba Birak Le Haiki
CDO Thobalgi Kangbu Amanangarang Lilong Ubakthong Makada Thibo Mugi Tabak Satabada Mioy Ama Simplex Plus Capsule Lising Anisa Trend Marfumariga Kwanana Fagat Pangam Kre Parba Mioy Adudi Lilong Turel Ahanbi Ubakthong Mataktagi Makak Mayum Aslam Khan Elias Aslambi Jahi Kuntaruk Apopolai Kidraba Abdul Latif Nihaidi Aina yadaba potlam sing adu box ani da haptuna thamlambadagi phagat pangam khibani police ki wahangda haidorakpagi matung ina faraba capsule sing adu darul ulumge mayok naba ilong turel ahanbidagi MD Lakimudin kauba amadagi laurakpani haiba khangmangam ki faraba potlam sing loinena mahaki mathakta makhataba ain gi thabak lokhatna ba lilong police ta sinakre hairi Mayumdagi ahing nung yai da thokiba nupamacha ama pukridagi sina fangkre Iscom na phangba pauda laibak thiba thodok aduda laikhidraba nupamacha adu Imphal West ki langjing makhalakai dagi thaunauzam Risi Kumar sahi tarmanga apokpa rajen kawi mahak ngasi ayuk pung tara khara helakpada hainok bok pukri achobadagi sina phangkhibani imung manungdagi phangba pauda mahak ngarang nongyai matung pung taranithoi makhairom taba matamda yumdagi thokhibani lekai amadi lambi chin khinba CCTV dagi mahaki khongul lireduna thirakpada hainok bok pukri achobagi pukrigi mapanda mahakna litkhiba firol khara lerambadagi fire service amadi miyamna Ising mai ba haina khangnariba mioi asikaloina na thibada mahaki hakchang adu fangkibani aroiba mathau mangam pangthoknana ba imung manungda sinakra hairi Sahitya Academy New Delhi na chahi khudingi pangthokpa leibak asigi khwaidagi chawba Festival of Literature hokhiba thangja numit March 13 da New Delhi gi Rabindra Bhavan gi Kamini Auditorium Hall da Delhi gi Culture Minister Arjun Ram Meghwal na athoiba mithung oiduna hodokre numit tarung ni chupna chathagadaba One Earth One Family One Future haiba theme na pangthokliba kuntrama pansuba Festival of Literature asigi manung sanna lemjaningai oiraba leibak asigi khwaidagi wangba loina silolgi mana Sahitya Academy Award 2022 lol kunmari gi aibe singda khusnaki Manipuri gi oina saknai rabi Lairon nung kauba saireng lairiki aibi Dr. Koijam Santibalada Sahitya Academy mana speakre Imphal East District ki Khurai da Pokpi Dr. K. Santibala Hauzik Manipur University ki Manipuri Department ta Assistant Professor oina thabak tauribini masagi saireng wari macha amadi drama gi yauna lairik taret phongkhre mahak Dr. Khoirom Tomchau Ningsing Gold Medal Lising ani taru Moirang Them Ningthau Ningsing Mana Lising ani taramathoi Bal Sahitya Puraskar Lising ani taramathoi yauna tongan mana kaya fangkrabini Mars taramathoi degi taratarok phawba chathariba kuntramapal suba Festival of Literature asida Manipuri Language Advisory Board New Delhi ki convener Nongmaithem Kiran Kumar yauna saknai raba aibi kayana wari macha saireng panelist oina saruk yari journalist ama oibatana tana lamdam asigi art and culture literature bo awang mathakta purakna bahotnariba okendro khundong bamsu saruk yari masani iba saireng tara English ta translation tawduna sathariba festival asigi nini chanba numita miyamda tahanki nakalamaramda Sahitya Academy New Delhi gi lising ani kulumdai gi kuntaret ki thobunana ba General Council thasigi tarama thoida Kamini Auditorium da pangthokhi bagaloinana President oina Dr. Chandrasekhar Kambar Bukhan Kre loinana Manipuri Languages Advisory Board member gi convener oina Professor Rajen Toijambabu Khankre loinana General Council asigi member oina Priyovarta Elangbam amade Longjam Joychandra Su Khankre hairi hausi pawgi marak thana ten break amatang lawjari Electric laktabana maram oiduna asabe ising phanglar hybrid nungsa thiningai leitraba Thompson Solar Water Heater Contact number 9862669522 Aikhoigi address Hairangoi Dung Nitham Jakarong Imphal West
अना लायंगी ऑफिस की थबक अमदी कोइबा चटपदा इंडिया की कोनुंग न्यू दिल्ली दा लाइफम लेतबकी अवाबा कोकलगनी दिल्ली एयरपोर्ट कयाम नकनना लैरिबा महिपालपुर दा मणिपुर मियाम की दमकता लैजरे होटल एम्ब्रोसिया लाइफम की ओइना लुपा लिसिंग अमदगी हौरगा पुंग कुनमरी पिकअप अमदी ड्रॉप की टैक्सी सर्विस लैगनी रेस्टोरेंट सर्विस का लोइनना तोंगान तोंगान बा खुदोंचाबा कया फंगबिगनी विशाल मेगा मार्ट एम्बियंस मॉल DLF मॉल अमदी इराप लाप्तना नुंगाइरबा मफम कया यौबदा खुदोंग चारबा मफम अमनी ngasi ma contact tawbirau Hotel Ambrosia A217 Road number 6 Mahipalpur phone number 9643504772 Breaking the Taram Noxari, Makataba Pauda, Singzamai, Chingamaka Model Club Nakonba, Mafumdaliba, Myra Paibinupi, Lupsingi Oiba, Natki Pizol Setuna, Tabel Zombugi, Atoi Hentana Cray, Atoi Hentanaba Aduda, Singamaka, Oinam Leder Nupi Lupna, Hanbataduna, Sail Oina Lupali Singtara, Liwa, Nintosum Lekai, Nupi Lupna, Anisuba, Taduna, Sail Oina, Lupali Singtariat Aduga, Singamaka, Nintosum Lekai, Nupi Lupna, Ohum Subataduna, Sail Oina Lupali Singmanga Amadi Bari. Subadagina, Nipan Subata Krabasingda, Consolation Prize or Nalupa, Lissing Ahum Pibagalina, Punging Toget Cray. Numidhumni, Zatagadaba, Rastria, Swayam Sebak Sangagit, Zahiki Quaidigi Tauba, Mifamama Oiriba, Akil Bharatia, Pratinidhi Saba, Nasidagi, Seba Sandnats, Gram Bikas Kendra, Patikalena, Samelka, Haryana the Hokre. Parampunya Sir Sangat Salak, Chief of RSS, Dr. Mohan Bhagawat Amasung, Sir Karewa, All India General Secretary, Datatreya Hosevel Anina, Bharat Matada, Laikal Abamatung, Sangatan Mantragaloinana, Mifamadu Hodoki, Mamangi Sahida Laikidraba Masak Nairaba Kala Ketra, Rasniti, Film Zagatki, Amadi Tongan Tongan Behiram Kayada, Mayamgi Apaba Tabak Tauram Laba, Loinana, Sangagi Tabak Tauramba, Atoibesing Mafamda, Sadan Jali Piki, Mifamasida, Lising Ani Kunitoi Kulum do the Pangtokiba, Sangagi, Tabak Tauram Sing Amasung, Lakli Besahi, Lising Ani Kulum do Kunmedi Planning Tauba, Karya Karta Siamba Amade, Makwiki Training, Sanga Siksa Vag Annual Camps Amade, Satabdi, Best Raki, Maramda Kana Nagadori, All India Gi, Sa Sarkar West Singi, National Executive Members, Donald and State Executives, ABPSK, elected members, Bivhag, Prasarak Singh, Amadi, invited Singna, Tauram Asida Saru Yari. Manipur Kisu, Mifamasida, Northeast level at Topuba Ani, State Gitakta Topuba Tara, Bivaki level at Topuba Ahum Amasung, Pranidhi ama punna miyoitara taruna saruk yari state kuding maktaki lakpa chaurakna karya karta lising ama chamri romna mifamasida saruk yari ngarang March ki tang taramathoi Kasat district ke Lakhimpur constituency ke Kaptanpur Patri Laikolda Ingudam Basanti Singage Sangaida Basanti Singana mifamapu oiduna Community Coordination Committee ki mifam pangkray mifam da maitay amasung maitay pangal isil inaw punna hiram khuding da chatminasi thabak oina pangthoksi singa khut manasi Manipur gi chawkhat khongthang purakpa punsin na ba honarakpa khuding makta Manipuri Coordination Committee ki mateng pangbiyo amasung mateng pangminasi loinana awat panna thalaba Assam gi Ekoi Zati Ani Asi Punna Satminabagi Tangai Fadre Haina Committee ke Advisor MD Dema Khan, Advisor Zina Rahari Sharma, Advisor Oinam Biramani Singh, President Ningombam Ranjit, Ingudam Kanta Singh, Thaunauzam Ton Singha, L. Ivonghal Sharma, MD Fayaz Udin Chaudhuri, I. Nanda Kumar, Hodam Bijoy Singh, M. Nanda Babu, L. Ibongomacha Singh, Asina Singba, Wangang Loi Singna, Wafam Kaya Thamki Haina Convener, Konthauzam Nabachandra Nathadurakpa, Zerol Amana Kangalakli. Manipur da hauki bapung kunmari da miyoi amata COVID positive oiba thengna khidre active case amata lai khidre ngasi COVID ki sample supna gi ahum test tauki COVID command control room dagi thadorok report ki matung ina Manipur da COVID positive oikiba mi masingasi lakamale singku chamapan kunmari sukre phagalak pagi chang sada marfudrani pal 10 mari tarukta lengnana leiri amade lamdam asida laisat asina maram oiraga hojik phawada laikhidaba apun memi ki masingasi lising ani chama nifumapan oiri
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 12ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯅꯧꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 595 ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 37.9 ꯁꯤꯅꯣꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯐꯔꯝ ꯀꯦꯁ 1,94,930,932 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ एक्टिव केस मसिंग 3,719 हेनगटलखरे। लैना असिना मरम ओइरगा लेखिदबा अपुनबा मिगे मसिंगना 5,19,732 सुख्रे। लैना असिदगी नाबा फगलक्तुना डिस्चार्ज तौखिबा अपुनबा मिगे मसिंगना 1,94,93 सुपना 43 यौखरे। लैना असिदगी ngakthoknaba वैक्सीन कापथोखिबा अपुनबा मिगे मसिंगना 1,9,64,000 हेनख्रे। मालेमगी ओइना कोविड लाइसना ख्वाइदगी हेना सोखहलबा लेबाकसिंगी मनुंगदा यूएसना अहानबा, इंडियाना अनिसुबदा अमदे फ्रांसना अहुमसुबदा लैरी। अवांग नोंपोक स्टेटसिंगी ओइना असमना अहानबा, मिजोरामना अनिसुबा अमदे मणिपुरना अहुमसुबदा लैरी। ब्लॉसम स्कूल मोइरांगखोम अमदी चंगांगेगी किंडरगार्टन ग्रेजुएशन कम फेलिसिटेशन ऑफ क्लास टॉपर एंड फुल अटेंडी थौरम ngasi चंगांगेदा लेबा स्कूल कैंपस ता पांगथोखरे। ngasi की थौरम अदुदा पासोई केंद्र के एमएलए सपम कुंज किशोर, ब्लॉसम स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के एडवाइजर लेतान थेम इबोमसा अनिना मथंग सिटना अथोबे मिथुंगलेन अमदी थौरम मपु ओइना सरुक याखी। अंगांगसिंगना महैगी लमदा अमदी हिरम अमदा करिगुम्बा अमा फंगमंगमले हाइबा वखलोल अदु पोखन्नबा मरु ओइना सिनखिबा ngasi थौरम अदुदा किंडरगार्टन लोयरबा महैरोय अंगांग मचा 195 दा केफ मदे काउंट उपतुना पुंगिंग थौगतखी। हौजिक सानबगी पाव अमु पिजरी। ngasi की सानबगी पावदा उत्तर प्रदेश की वाराणसी थासी तरमादी तरमापल फाउबा पांथोकदौरीबा 58 सुबा सीनियर वुमेन नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप सरुक यारुगदबा मणिपुर की सीनियर वुमेन हैंडबॉल टीम ngasi इम्फाल थादोखरे। हाइरिबा टीम असी टीम कोच कम मैनेजर ओइरिबे एन मणिगुना लुसिंगले हाइना मणिपुर हैंडबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ना ngasi थोकपा सेरोल अमन हाइरी। मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधना हौखिबे फेब्रुआरी 9 टीम 12 सरुक यारगा लोवांग पोकपा क्रिकेट ग्राउंड हौदोक्तुना चथरकलिबा 8 सुबा MNCA W प्रहाद अमदी W रामानंद एलिट टूर्नामेंट के ngasi खंगबोक पार्ट 3 की पब्लिक ग्राउंड सानकिबा मैच MPSC मणिपुर पुलिस ना SCCC सिंगजमैबो रन 93 माइथिबे पिखरे। मैच असिगे अहानबे इनिंग्स ता MPSC ना बैट पाइकिबदा ओवर 95 बॉल मरीदा विकेट लोइनमक तुरगा रन 94 लौदुना टारगेट रन 95 थमखी। मैच के अनिसुबा इनिंग्स ता SCCC सिंगजमैना बैट पाइकिबदा ओवर 12 बॉल अनिदा विकेट लोइनमक तुरगा रन 73 खक्तमक लौदुना मैच असी माइथिखी। टूर्नामेंट असिगे ngasi मॉडल हायर सेकेंडरी अमदी ओरिएंटल कॉलेज ग्राउंड सानकिबा मैच ट्राउ क्वा कैथेलना विकेट 5 दा रूल क्रिकेट क्लब मालोमबो माइथिबे पिखरे। मैच असिगे अहानबे इनिंग्स ता रूल क्रिकेट क्लब मालोमना बैट पाइकिबदा ओवर 58 लोइदुना विकेट लोइनमक तुरगा रन 135 लौखी। मैच के अनिसुबा इनिंग्स ता ट्राउना बैट पाइकिबदा ओवर 50 बॉल अनिदा विकेट 5 तुरगा रन 135 लौदुना मैच असी माइ पाखी। चथरकलिबा टूर्नामेंट असिगे हयेंग मॉडल हायर सेकेंडरी अमदी ओरिएंटल कॉलेज ग्राउंड मैच लेरोय खंगबोट पार्ट 3 पब्लिक ग्राउंड क्राउ खमनाम बाजार अमदी रेस नागमापालना सानरगनी। मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधना टीम 13 ग्रुप अनीद सरुक यारगा कोंगबो खुनौ दोबी लंपाक्ता फेब्रुआरी 23 हौदुना चथरकलिबा अनिसुबा MNCA सुपर प्लेट टूर्नामेंट के ngasi सानकिबा मैच के CC कोंगमना UCC उरिपोकपो विकेट अनिदा माइथिबे पिखरे। मैच असिगे अहानबा इनिंग्स ता UCC उरिपोकना टॉस ngamlaga बैट खंदुना अहानबा इनिंग्स बैट पाइकिबदा इनिंग्स के अपीवा ओवर नि फुलोय किबदा विकेट 9 तुरगा रन 213 लौदुना टारगेट रन 212 थमखी। मैच के अनिसुबा इनिंग्स ता KCC कोंगमना बैट पाइकिबदा इनिंग्स के ओवर 58 बॉल 5 दा विकेट 9 तुरगा रन 213 लौदुना मैच असी माइ पाखी। माइ पाखरबा KCC की सानरोय के बसंत कुमार ना मैन ऑफ द मैच के टाइटल लौखी। हयेंग के SDO कियामगई अमदी YWC लंगथबाल ना सानरगनी।
Hojik ngasigi oiba ayang asagi pao amu pizari. Manipur da ngasi khwaidagi sakiba chang degree Celsius 38.6 aduga khwaidagi ingmana degree Celsius 13 oiki. Nungsita yawba ising maningli chang ayukta sada humbudra humdoi amadi nungthildana sada kun oiki ngasi nong sukhide. Hauzulo silakpada maru oiba pao amuk. Tha asigi tarada pangthokiba religa mari lenana Sweet Minister NBN na phongdokiba wafamna kuki NP Manipurna yaningdaba phongdokpaga loinana KNA amadi ZRA ga religa mari lenade haina phongdorakle. Lengakna yu legalize tawbagi mayokta kadana leptana khongjang sangsili maira paibi singna Manipur gi damak lokhiba thawdang kaya kadisu thawoidaba amadi arembada tahanbani haina nupi samaj gi ramanina phongdokre. Senja tumja yauna lengaki athingma marakta thabak tawruba amadi lengaki lamda semdok semjin tawruba miyoi manga faduna police custody da remand lokthakre. Ain na tingkrabala lolo PLA ge overground ne haba miyoi ahum bom amadi nongmai konana Thobal police na fagat bangam kre. Ngasigi oinadi IS News na pizaba Manipuri pau matang asadalo sinjari mityang tabiri papum na magpo amuka hanu khurumjari.